Fl-indirizz tagħha lill ambaxxaturi u l-konsli onorari akkreditati għal Malta waqt loti tal-awguri għas-sena l-ġdida, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono qalet li x-xenarju internazzjonali huma immarkati minn konflitti, tensjonijiet ġeopolitiċi, nuqqas ta' rispett għal jeddijiet tal-bniedem u sfidi serji għal-liġi internazzjonali. Beyond our region, recent developments in Venezuela have also highlighted the fragility of international law. This crisis has also served as a reminder of the responsibility of all states and leaders to safeguard the human rights of their citizens and to ensure that electoral outcomes are respected through peaceful, democratic transitions. Fid-diskors tagħha tkellmet dwar is-sitwazzjoni fir-reġjun tal-Mediterran li qalet illi qed jiffaċċja sfidi komplessi li jxekklu l-paċi u l-iżvilupp sostenibbli. Irreferit għal gwerra fil-Lvant Nofsani u saħqet li s-soluzzjoni ta' żewġ stati tibqa' essenzjali biex tinkiseb il-paċi dejjema. Il-President irreferit ukoll għal bosta inizjattivi li ħadet Malta s-sena li għaddiet u saħqet mal-konsli onorarji li sa mill-indipendenza Malta kienet sieħeb onest u affidabbli. Innotat ukoll it-tkabbir ekonomiku sejħet bħala kisba kbira li llum ras għal ras Malta għandha fost l-ikbar ekonomiji fl-Unjoni Ewropea.